vitu ni vyenu, mtapewa. Na huyu wa Giru dako wapi? Sawa. Ũguo twĩ gũkũ nĩgetha tũmanĩrĩrie na tũmere kwĩna hope, kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Mũndũ wa Ngai ndabatie gũkua ngoro, ona marĩ gũkũ Ngai ekuo, arĩa mohetwo Ngai nĩakũmeka maũndũ mega. Kuweza kuonyesha hawa watu kweli wajisikie pia wako nyumbani, wakae kama wako raia sasa, sababu wakipata vitu kutoka nje, tena kutoka kwa wageni kutoka nje, wanafurahia na wanajisikia hata ile mambo ya tension kufikiria mambo hata ya kutoroka jela, hiyo inakwisha, sababu wanajiona wamekuwa kama raia sasa. Andu atukite kumona tondu riri andu ani aitu wahota gwiciria ati ti andu aitu aya ni brothers na sisters mari oro guku riu tukona atiri ni wega guka tumone riu ni tani ngona andu aya kono no moime na ni mekuma meguka marute wira mwega muno andu aya ni andu ogi amwe ni andu mathomete na ni marathoma mari oro guku ni undu ucio tukenda moime nigetha riri moke marute wira na ingi ni aria riri ni aria marekibicite kwanja amwe riu ni reformed ona angi magakihonokera oro guku.